شاید باورت نشه ولی میخوام توی فقط 4 ساعت زبان انگلیسی واقعی و کاربردی رو کاملا مکالمه محور بهت یاد بدم. این قسمت اول از پلیلیست انگلیسی واقعی در 4 ساعته. من مصطفی ساریم و اینجا چنل English ZM. شروع کنیم. Okay, the first thing we want to talk about. اولین چیزی که میخوایم راجع به صحبت کنیم formal greetings یا سلام علیک و احوال پرسی رسمی. شاید فکر کنی خیلی از چیزایی که گفته میشه رو بلدی، اما بهت این اطمینان رو میدم که نکات به شدت جذاب و جدیدی هم میبینی. خب بریم سراغ کارم. James. Good morning, Professor Austin. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Okay. صبح بخیر پروفسور آستین. حالت چطوره؟ حالا The greetings good morning, good afternoon, good evening are used at different times of the day to greet people. بچه ها از good morning صبح بخیر، good afternoon بعد از ظهر بخیر، good evening عصر یا شب بخیر برای سلام کردن به افراد استفاده میشه. Good evening is often used after 6 p.m. or generally when the sun has set. از good evening وقتی استفاده میکنیم که کلن خورشید دیگه رفته و هوا تاریک شده یا بعد از 6 بعد از ظهر در واقع. Good night is not a greeting. حواست باشه برای سلام کردن good night نمیتونی بگی به معنی شب بخیر. Okay, it is used when leaving a place or a group of people. وقتی که داری میری اینجا برای خداحافظی good night استفاده کن. مثلا thank you and good night. ممنون ازتون و شبتون بخیر، خدا نگهدار. یا good night and see you tomorrow. شبتون بخیر، فردا میبینمتون. اوکی؟ و یه نکته اضافه. When people meet in the United States, it is customary for them to shake hands. عادیه که وقتی توی ایالات متحده آدم همدیگه رو میبینن و آشنا میشن دست بدن با همدیگه. A handshake should be firm and usually lasts for about 2 to 3 seconds. این دست دادن هم 2 تا 3 ثانیه طول میکشه و باید سفت باشه، نه اینکه شلو دست بدی. نکات فرهنگی به هر حال توی یک زبان مهمه. Which allows enough time to say nice to meet you. که بهت تایم کافی میده که بگی nice to meet you. تمام. اوکی؟ یعنی خوشوقتم از دیدنتون. Professor Austin says, Good morning, James. I am doing well. در جواب How are you doing? حالت چطوره؟ I am doing well. حالم خوبه. And you? و تو؟ James میگه I'm great, thank you. عالیم. مرسی. This is my friend Emma. این دوست من اماست. She's thinking about applying to this college. داره راجع به این فکر میکنه که اپلای کنه و درخواست تحصیل تو این کالج رو بده. She has a few questions. یه تعدادی سوال داره. A few یعنی چند تا. Would you mind و هر فعلی ing یعنی میشه لطفا این کارو بکنی. اوکی با اینکه این کارو بکنی. Would you mind telling us about the process please? ممکنه که بهمون راجع به پروسه و فرآیندش بگین لطفاً. Professor Austin says, Hello Emma, it's a pleasure to meet you. به جای it's nice to meet you میتونی خیلی رسمی تر بگی it's a pleasure to meet you. Okay? I'm more than happy to speak with you. I'm happy to speak with you. خوشحالم از صحبت کردن باهات. I'm more than happy to speak with you. یعنی خیلی خوشحالم که باهات صحبت میکنم. Please stop by my office next week. Next week هفته دیگه. Please لطفاً. پس please stop by my office یعنی اینکه لطفاً بیا دم در دفترم next week. اما میگه It's a pleasure to meet you, professor. Thank you so much for helping us. خیلی ممنونم ازتون بابت کمک کردن به ما. Professor Austin هم میگه Don't mention it. خواهش میکنم حرفش هم نزن. Hopefully I will be able to answer your questions. امیدوارم که بتونم سوالاتتو جواب بدم. و don't mention it بچه ها یک راه دیگه برای گفتن you're welcome یا همون در واقع خواهش میکنمه. The phrase you are welcome یا you're welcome is more formal. You're welcome یا you are welcome حتی رو بگی که خیلی بیشتر رسمی تره. However, responses such as don't mention it, no problem, happy to help are informal ways of responding to a thank you. اگه غیر رسمی میخوای بگی خواهش میکنم به جای you're welcome بگو don't mention it, no problem, happy to help. Okay? That's it.
خب یه بار دیگه مکالمه رو با هم کامل بخونیم. Good morning, Professor Austin. How are you doing? Good morning, James. I'm doing well. And you? I'm great, thank you. This is my friend Emma. She's thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? Hello, Emma. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your questions. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودی حتما توی چنل سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو بزن که ویدیوهای جدید رو از دست ندی. پارت بعدی ویدیو informal greetings and farewells. حالا سلام ها و خداحافظی های غیر رسمی و دوستانه رو میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم. Jane says, Hi Helen, how's it going? سلام هلن، اوضاع چطوره؟ Hi is an informal way of saying hello. Hi غیر رسمی و دوستانه همون hello هست. Notice that the I sound in hi is extended to show that Jane is very pleased to see Helen. ما عادی خوندیم، اما اگه بخوایم یه جوری بگیم که نشون بدیم خیلی خوشحالیم از دیدن طرفمون، I رو توی آخر های میکشیم. Hi Helen. Okay, that's it. How's it going؟ یعنی اوضاع چطوره؟ اینفورمال یا هم غیر رسمی How are you؟ Helen میگه Fine thanks and you? Fine thanks and you? Notice the rising intonation on and you. And you رو که میگی نمیگی and you. ربات نیستی. And you میره بالا. خب This shows that Helen is interested in what Jane has to say. نشون میده که هلن علاقه داره بشنوه که واقعا جین چطوره و چه جوابی میده. Jane says Just fine. اوکی خوبم. Where are you off to? Where are you off to? آها یعنی چی؟ یعنی کجا داری میری؟ Where are you off to is an informal way of saying where are you going. پس به جای اینکه بگی where are you going اگه خیلی دوستانه و غیر رسمی میخوای بگی میتونی بگی where are you off to. Notice the falling intonation since this is an information question not a yes no question. اگر سوالمون آره و نه باشه جوابش risingه. خب Are you a doctor؟ میره بالا. اما اگر مثل این سوال information question باشه برای اطلاعات گرفتن باشه رو به پایین میاد اینتونیشنش. Where are you off to? Where are you off to? Okay? Helen says to the library. I've got a history exam next week. دارم میرم در واقع کتابخونه و I've got a history exam next week. هفته دیگه هم یه امتحان تاریخ دارم and need to start studying. خب و نیازه که شروع کنم به درس خوندن. یه حس بدی داره دیگه نسبت به درس خوندن. هممون داریم. خب to the library گفته. Notice that Helen does not say I'm going here because that information was already established in the question where are you off to. آقا سوال قبلی گفته where are you off to کجا داری میری. اینم در جواب دیگه نمیگه I'm going to the library میگه to the library کتابخونه. اوکی همین کافیه. توی واقعی صحبت کردن و محاوره همه چی رو کامل نمیگیم. Oh no. Well, I'll see you later then. Good luck. Oh no, ای بابا. Well, خب I'll see you later then. پس بعداً میبینمت. Then میشه پس اینجا. Good luck. موفق باشی. Oh no is a way of saying I sympathize with you or I understand you're not happy. به جای اینکه بگه I understand you're not happy میفهمم که خوشحال نیستی ناراحتی یا به جای اینکه بگه I sympathize with you یعنی مثلا باهات همدردی میکنم میگه Oh no. Okay? و Thanks. See you later. See you later. یعنی بعداً میبینمت. It's an informal way of saying goodbye. یه راه غیر رسمی خداحافظی همینه. See you later. یه بار دیگه مکالمه رو کامل بریم. Hi Helen. How's it going? Fine thanks. And you? Just fine. Where are you off to? To the library. I've got a history exam next week and need to start studying. Oh no. Well, I'll see you later then. Good luck. Thanks. See you later.